Pomoz Bog, braćo gardisti i svi braćo i sestre Srbi i Srpkinje. U ovom trenutku koji je za mene jedan mnogo značajan trenutak i koji je za celu Srbiju i za sve što je ponosito i dostojanstveno i demokratsko u celoj Srbadiji, ja želim najtoplije hrišćanski, pravoslavno-srpski da vam se zahvalim što ste se odazvali u ovom broju, u ovo teško vreme kada se za ovo predviđa 60 dana zatvora i kada nam olinjali i istrošeni i ideološki prevaziđeni generali Josipa Broza prete i zabranjuju pravo na naš srpski patriotizam i na srpsko ratničko dostojanstvo. Ja vam se, braćo Šumadinci, braćo Čačani, Milanovčani i Kučani, najtoplije vam se zahvaljujem i na vas se ponosim i divim vam se. Želeo bih prvo da danas zvanično počnemo sa našim pozdravom garde koji će glasiti ovako. Ja kao privremeni komandant garde ću viknuti Bog čuva Srbiju, a cela garda će iz svih grla gromoglasno odgovoriti živela Srbija, i to ćemo tako 3 puta ponoviti. Garda mirno! Bog čuva Srbiju!